Kaburam bat gajingero shaublay saisian part ngai kublay pi ha ke kerteng ke batiang tam ke jong trai Jesus Christ. Te ha ke digesingi ke bementa ko abar hikai pi ne ketien ke jong blay bangang it scam kan long gajingil ku yang ilang baro ki basngap bat ki pusan yeka. Jika ketien ke jong blay ke bang akwa bangin ye pusan bangin ye pet kalong shapang ke jinglam ler. Ke ba ketien ke jong blay ke kren ha ke bidai bat ke jinglam ler. Lani ke jing talk. Kadang kejing per apreng kejing syukur bat kejing lamler. Kejing syukur kadai kejing klelang ya kebadai bat kebamdai. Kejing shisha bat kebam shisha. Henry kejing lamler kadai kejing keren ya ke kebam shisha. Lani ngilaban ong kejing talk. Dia mentang nyepet ke bagaktian ke jong blay ke don ban keren barganget scam. Bagaktian ke jong blay kan pentemai ke jumot berkat ke jengi kan penku jengi ru nomor bon sien ag jengi lenti ke jing long breu ilam ler dan lele balam lien than ban lam ler la thang la saw ni ke jengi tiblem ban gem tip shu ban ilam ler ru wa bagaktian ke jong blay kan thau thamai ke jengi kat bangi dang shash ko reka di hagdi ba ke jing lam ler jing tau ban ningkong ubalam ler udi usaitan. Dene tak dau Jesus Christ ukhat yu usaitan ukpa jong kilam ler. Pilaban shem gene ke gospel ke jong Yohanes kal nang bapra ket khat ke sau pusau. Pi pilong na ukpa jong pi usaitan bad ya ke jingkwa jong tau ukpa jong pi yaman ban le. Utaw lalong unong shono breu na du ke ba meningkong Barum jusa haga jing shisha. Nabag kaba shisha kamdan setia hau. Habu kren ye balam ler. Ukren na ki laki jong. Naba ulong ubalam ler. Baruk pa jong ke jing lam ler. Iha kabaning kong usaitan ulam ler. Sha ki jing tau ki baning kong ki jong blay adam bat ke em. Balar fin puli Haga kitab Genesis kalau nong balai kerkhot ke ningkong bat ke benyo hadu ke benyo pensyam haga bo syaitan ulam ler ya ke em da ke baong penom yap setia la pi bam yu so wat hadien ba ke em kala da bio sngo ya ke jing shisha balar ke bam yu so kan yap barkani ke jing lam ler kala ya lam sha ke jing jot jong ubrio. Kani ka lam ler ke jong syaitan kala penlong yu ubrio ba un hap sha ke pop ke ba shirkai wan ra ke jing yap ha ke ba ken jaman sim. Tede ni tagadaw kin mau ba ke jing lam ler kalong ke ba sneu hadu kata-kata. Lada ka wan ra ya ke jing yap ya uben rio Nagadaw jong ke jing lam ler, ngim de ban shim sting, syapang ke jing lam ler. Balal fin puli, hadien jong gani ke baja, ukan ulam ler. Hadien bula penyap no ilau jong upara jong. Ke Bible ke ong bau bleu lawan ya ke ban keli ya ukan, syai upara jong me. Berukan, ulay thu show blay daga baong hatu de mga mau basumar hatu de mga unong sumar yau para parkani ke jing lam ler ke jung kan lari ke jing thok ke jung lakumba dan jing te be syapang u abel uba la syap penyap ha ukan kani ke jing lam ler ke jung kan kalayalam Sya ke jing long, jing im ke badap da ke jing syepting. Bayok kata ke keput kan wan hiar hau. Badula im ke jing im ke badap da ke jing syepting. Baro ke day nambar ke jing lam ler. Shim la pla ya ke jing shisha. Ula lam ler. Tadena ke daw Genesis kal nong ke basaw ke kot ke beningkong da ke bakat real fin puli fin syem ya kata. Ban ngi isu syu Hakalong ying long sem. La fin puli
Na ke kitab Genesis kalau nggak arpunyo, pensyam ya kejing itu kana, syapang kumno baga Rebecca baru Jacob kilam ler yaukpa. Kilam ler yaukpa jong yau kumno baga Rebecca kala hikai yaukun jongka Jacob ban lam ler yaukpa. Berkai kejing mi nang ni kalong ba kalong ying long sem ke jot ke pra. Hak bau Jacob uha ban pet no na le ying. Ikum ba kata ke jingker ku baro ke ba ke Rebecca ke kemilenti kam shum la urlong setia ha ke jingim ke jongka. Bad ha ka long ying ke jongka na ke benta ke jong Jacob. Namal gradon ke jing berngam penyap ke benau iso yo Jacob. Hadien ke jing klat no ke jong kupa jong. Long Jacob un haban pet no syari ke bajingai. Dan shibun kilong ying long sem ke bajat ke bapra na ke daw jong ke jing lam ler. Buk pa jong ke ying, lene ke keme jong ke ying, lene ki khon ki lam ler. Kawan rah ke long ying long sem ke bajat ke bapra. Kum ke long ying jong ke Rebecca, ke long ying ke jong u Ishak. Ke daw jong ke jing lam ler. Penjot ini ke long ying ha ke jing dei shipara shikme shikhon. Bala fin pule ke ke baja dien jong ni u Jacob la yo khar arngot ki khon shin rang. Berkektien ke jong blake ong ba na khon jong Jacob u Joseph ulangat ha ka apot ha ka ba ki henman ke jong u baro kila le ben le khoi u bat kila dienoi u sharina way. Berkektien ke jong blake yet hu ba kini ki henman ke jong Joseph kila lam ler da ke ba let ban ai khubor sho khpa ba u Joseph ulayap ha ke jing shap penyap jong ki mrat ki beken sha. Da ke ba ki we ya ke Jacob ke jong Joseph ha ke snam. Ke ba mi nang ta. Ke ba mi nang ta ke jing pat do not ke jong Jacob. Bala fin puli Genesis kalau nong ke balai punyo khot ke ba arpu pra hadu ke balai pusan pensyam ya kata. Jacob ukla long ubre u bapai do not namar ke jing lam ler jong ki hinman ki jong Joseph. Lalaki hinman ki jong Joseph kin kren ye ke jing shisha. Lese Jacob unum im ke jing im ke sosat rengkat bat ke jing ngosi ktang ye ke jing du no ke jong ye Joseph u khon u ba e jong. Anong epi dan shibon ki bre ki bapai do not namar bagi syak lam ler. Kajing pai do not ke jing ki kadai namar ba don balam ler ye ki don ba thok ye ki. Lalu filalong kita ki bre ki bahag jaka jong kini ki hinman ki jong Joseph. Naga benta ke jing mento shimat. Naga benta ke jing bishni. Naga benta ke jing isi filam ler wanra e ke jing pai do not jong no re jong no ken mau ba ublei u yo i per ublei ulong bishar bahok le filam ler ye ki breu pen hap ha ke jing bishar ke jong ublei u bahok per ke baja aktien ke jong ublei kong anda u Joseph la poi shari Egypt. Anda ula syong ula saa ke ying ke jong Potiphar. Beliau kerkuyu, wala da ulong tang umrau la kelalong, unong syarai, ber unong pet, unong kemi, manager, jong ke ying ke sem ke jong Potiphar barok away. Namaru Potiphar yo i, ya ke jing don ke jong Blay ke jing ke jong Joseph, bala kentil yo Joseph sejrong e. Bala se kene kalapen bitar yo syaitan, baru syaitan ularung lese ha ke jingmot jing perkhat jong ke tengah ke jong Potiphar. Ban leh e ke kam kabale se ha ke jing sngo ke jong ka kam le ke basneo. Ban
habakala temu ia kaban riam yo Joseph ulayale percaya ka kaya ba minang ta katnga ga jong paro jong Potifar kala lamler da ka baong ba Joseph ulat mu ban le jubor ya ka Barkani ka jing lamler ka jong katanga ka jong Joseph katanga ka jong Potifar kala penlong ya ka ba u Joseph uhapan poi siya ka yung bandi Barkani ka jing poi ka jong Joseph siya yung bandi kalong nambar ka jing lamler jong katanga ka jong Potifar don gibre ki ba haban ni kendo ka jing nagadaw ka jing lamler Don kibre ki bahaban ye kendu ye gajing nagadaw jong gajing lamler jong kiwe. Bargan ong ye pi ke perthe ke kalalong ke jaka ke bamsngotan at bansyong. Namar kibre ki miya ya gajing shisha. Labaro kibre ki miya ya gajing shisha. Ke perthe kan long kum ke beneng. Henre ngi wat ubre ubahok ubre ubakhoy Ubriu berpersko bahayu blay. La penrem yu bat kinong pop kinong les niu hagi yung bendi. Katakari ka ega bajawat yu Jesus Christ. Asanat na yu namar kajing lamler jong kiriu niam. Barkani ka ajing hikaya ngi bakum ki kon ke jong blay ni hab banusiar. Yo bangilong ki atiar ke jong syaitan. Yo ba on khot yangi ki khon jong u syaitan. Kum ba ong u Jesus Christ ya ki reuniam. Namar ke jing lamler ke jong ki. Namar ke jing bishni ke jing pihon ke jong ki. Pagkaktian ke jong blay ke ong shushu. Afin pulia ke testament ke bathamai. Kat kum Matthias kelang ba arpun riu ke khot ke ban riu kendai hadu ke ban nyopu sao. Finshem haka ba Petras ulan lamler ya kata ke jing ya dai ke jung baru try haba ka wei ka kentai ka la kaliu ba ka itho yu ba udan ke jing dai unong bot jung Jesus Christ Petras wa ngam itho wei uta ngam itho ngam dai unong bot jung Jesus Christ ka daw jung jing septiek na ka daw jung jing leran Petras dalam ler. Kaya kita meminang ta, habu siaru lakini, lakindet benrio. Perkani kalau rak ke jimpat dok not, ha, u Petras. Kalau fikir apa nak ke jimpat dok not, wadam lam ler. Namar ke jing lam ler, kawan rak ke jing septieng kumbelong yukan. Ke jing lam ler kawan rak ru, ya ke jimpat dok not. Kumbalong Petras. Petras uyam ketang. Hadin jong kani bula kin mau ben riu bula len yelo jong kin rat bula lam ler syakani ke kentai. Berkei ke beja. Wat haka balang ke beningkong keladon ke jing lam ler. Tin ke jong blai kong kam ki apostol kulong besan. Fin pulian du ke khot ke beningkong adu ke bekadwe. Fin shem ba Armod ki breu, Ananias bat ke Safira. Kilawan ra e ke jing ai so bhash ke ying ke jung trai. Pada kilawan ra kilalam ler. Hot kiwan ra Henry ke ktien ke bami na ke shirmiang shintur ke jongki kami dai bat kata ke jing ai ke jongki. Namar ba ke jing ong ke jongki galong bakila ailut. Henry Petras badap du mensim jong blai. Uyu ya kejing kwa buram. Uyu ya kejing syukor bat kejing lamler jong kini ki arngod. Beningkong Ananias ulakelon haga temple namar kejing lamler. Lakelon yap hadien jong kini Tengah kejungan Ananias kawan, bat karu ke dalam ler, makilai subajlang, karu ke lakelon haga temple. Kalau kelalong kejing septing ke bakrau, haga ribro ke wei, nak ke bentah, kejing jah ke basyirkai.
Perkani ke jing jia kawan jia namar ke jing lam ler. Jadi nak tak tahu kem ki khon ke jong play. Iron kam ban yo jing hikai. Lah hagak tien ke telit ke bangi keren. Widai bat ke pisah ke tingkah. Larang ila ikut batno haba ki breu ki ai ke liang bat ngi ong bangin pen pai pat syaki. Wanum lam ler. Wanum ong mlele klet madedap syutu. Lara filakular ba finsiu hadian shibnai. Pidon kam ban pendap ya kata. Lara hakin nuku da fimla ban pendap ya kata. Pidon kam ban yathu syaki. Ba pimpat la. Angit skam aba pikiran ni gajing shisha ublein long ringkat bat pi. Bat kalong gajing shisha bat kalong ke badai yang ikum ki khun ke jong blai. Bangin kiar na gajing lam ler. Namar ngide ki khun ke jong blai. Jesu Christ ubalong gajing shisha. Kam don gajing lam ler hu try. Try Jesu Christ umpat jukran ke weiru ke kentien ke balam ler. Kajing khot yang abade pi kalong bangin long kemutrai. Kam long ke besuk. Hinrei ngidon kam banduai. Pan bor na ublay. Pengila pan lat na kadi gajing lam ler. Ke Bible kong hagiski ke bakado. Kandon gajing hap no na gajing ed. Kadaw jong gajing hap na gajing ed fitip kadigay. Namar gajing hikai balam ler. Gajing hikai balam ler. Fin pulih Timothy. Fin pulih Timothy kalong basaw. Ningkong Timothy kalong basaw. Kaktien ke jong blay kong. Hakiski ke bakado. Don ke ban hap no na gajing ed. Dag ba pensya skor haki man sim basyukor. Pada gajing hikai kiksoy. Hagar khot ke baar. Dag gajing le arsap ki breu ki bakren lam ler. Bala thang saw ya gajing itiblam jong ki kumda unar saw. Bible kau haki singi bakado. Kinon kinong yalap ki balam ler. Kinong ithulupa ki balam ler. Kinong hikai ki balam ler. Shisin sngap pila ban sngo kum bagajing hikai kalong kabadai. Rekam day kebawan na ublay. Idan kam man logi badap du mensiam kum Petrus bangin sngot ho kanu kabadai bat kanu kabamday. Agapor jong Jeremiah. Wahananaya unong itu lupa. Uday unong itu lupa lam ler. Hagaba Ukran ya kentien tang ban pensngo bah breu. Kam day kentien kebawan na ket ke jong ublay. Kajingriam na kabenda kinong elap. Kajingriam nam ta kinong hikai hagiri singi bakado kalong. Kajing pensngo bah breu. Kajing pensngo ternat ya skor jong ki breu. Bon sien ngi perkhat ke e baki breu kin ong. Palat banyak ke ke boblei ko aban keren syaki breu. Tadene tak daw dang kajing ma ke bakrao. Kum ki khon ke jong blai. Lesi ha kajing alen ting imlong ke bajanai. Don ke por ngi lam ler. Tin re bangi sngo thu kat kini ki jingmi na ke jing lam ler. Tungin kala ke bamon. Tungin pan bor no blai. Umin sim bakhoj ubalong umin sim jong ke shisha. Udan apa jong apa jong pi. Uhi un ai bor bangin la ban keren betang ye ke bashisha. Bangin amlong mau jing thot ye ki wei. Bangin am ra ke jing pai do not ye ki wei henre ke jing pen khia she ki wei. Bangin amlong ki atiar ke jong syaitan. Pat kana wan ra ru ke jing pen ram ha ke jing im ke jong ye. To blen ai ngi hari keski bangin nya ya ke jing shisha. Abangi tep ye ke jing shisha. Ile ke jing shisha, ikren ke jing shisha, ke jing shisha kan pelai loy jangi. To blen kur khui ngi, to ke nyep long lang ke jing duai. A try blaying a ngit scam bakani ke ktien kala kren ha ke download ke jing way pi way. Yara pingi bingin la ye ke ban long ki breu, ki ba kren ye ke jing shisha, ki ba im ha ke jing shisha. Klem ke bor ke jing metro ngi nam la. Bang IT no ye le de bat baro ke bi osngo ke jing ikai. Haga jing turai pala ke jing min simbakoi. Haga kerteng ke jing Jesus Christ ke duai. Amen. Blen kerkhui fingin second do pat haga ke por.